Siphinde sibonge ngwane ukuthola lithuba lekuhlala phansi nawe sibe sethi Ishumayelweni tesintu. Lokuvusela kona lamuhla ngwane nguye lethumusa amukelwe simelane. Solo ngihamba naye enhlakanipho ngishisa livi wakanzimanze. Tishumayelo ngwane. Tesintu. Inhloso lenkulu ngwane yethu Ishumayelo tesintu. Kukhamela lwati kunaba labetemva kwethu njengoba bona sebangene esikhatsini lapho khona tintfo tonke sebayentelwa ngesilumbi kuthiwa igeneration le ayisakhona ukutentela tintfo. Sekushoda nje ukuthi sale basakhela leminye imishini letasicenzela emabala isiphekele nasemakhishini. Njengoba nyalo na ufuna kuwasha uvela ufake lapha kuyawasha lokho. Ufuna kubhala incwadi uyabona ukuthi kuyangehlula ufaka lapha ku-AI uyabhala AI. Sibuka ke ngwane lokho ukuthi lemuva lese kwakhiwa abantu ngesilumbi ngesiswati lengawuthi sebatabadidomo. Ngobe nathi nje na ungahlala phansi ubuke la sibuya khona. Uyabona ukuthi uyathi kunebantu lena singabavusa namhla sibabusele etikolweni ngafuna sibanikete ema doctorate bonke. Awucabange kusafunza bogogo bethu. Kunesilate nje kuphela. Kungangele exercise kungaka lesigwabugwabu sel exercise. Thishela nyalo phela thishela isikhathi lesifundisa konke. Put out your English. Time for mathematics. Setibalo. Put out your mathematics. Baqisha. It's time for science. Say science. Nakuphela iviki noma nakuphela inyanga test. Lekusho ukuthi na ubuka le generation yabo gogo bethu kusenaleti late. Hayi asikhulumeni emaqiniso singabadlela umona abantu bebantu. Asingayengani nje. Asibavuse nje bonke bogogo labalele khona bonke labafundza ngemaslate emanyuvesi akweleta. Onke amanyuvesi la kangwane la Africa akweleta. Bavuswe labantu labadzala labo baniketwe ema PhD. Baniketwe boma masters nema degree. Leni ngoba kusho silabantu laba ngesilumbi ngathi bebangema genius. Sinye lesilate sila. Thishela nangasinyalo sifundza ngokuthi kuyaqishwa lokulabe kufundziwe. Sekufundwa lokulokunye. Kuyaqishwa sekufundza lokulokunye. Shwa silento ufuna uyibambe ngalesikhathi uyifunza. Yakwehlula lapho khohlwa. Nakufika itest itest yekubuhlola ukuthi ngalela langa na ukufundziswa wakubamba yini. Kwahamba kwangena igeneration yethu sekunema exercise ke lapho. Ema TV asavela nje asengakaveli kuba sesivile ngawo ukuthi kunendole kanje. Cellphone isengekho. Nasingene etikolweni. Useneliqingo. Lengangithi nje lwaluka mavuso. Wawuva nebantu nawuhlangana naye wabe uyashakutela uyagijima ujakele kaMavuso uneliqingo lalugadzile utawukhala leka Mavuso utawuma nabhadale leka Mavuso kwahamba kwangena boma coin box sashaya kuma coin box siyanza lapho ngekubhalela nathi incwadi uyibhala incwadi ihambe konteke bomthethisa lo muntu ithi nayifika leso ujabulile ngala somthumelele lenye laso uqolisa khona. Kwahamba kwaphela konke lo utangena ke tincingo. Tangena nathi taqala le kubo 5110 ngabo 1998. Ishaya ngeminga over wayo lo mthelo lapha eDulu. Sathi sengakana kuloko kwashintshwa. Bo 3310.
kwahamba kwangena nathi sethi khona nyalo. Nyalo ke kule ncingo lesethi khona nyalo sekungene i-artificial intelligence, kungene AI. So yabona ke ukuthi lembili la siya khona kuyaphela lokuthi uhlale phansi uyicabange into uphume nelikhambi. Nyalo konke lesikwendako nendizi kwangena egathi kuyuthathe licingo lakho luthi ungene ku-AI nayindizi. Ngichafata kuphi nangifuna kuyihambisa nayi lengibani. Nayi imoto ngifuna kuyiservice nayi imoto nayi ingibani. Ngenta kanjani uyakutshela AI konke. Uyabona lokho ukuthi lolu lwimi lwethu ke lesintu sethu ke hayi sonke ngwane. Kukhona lokuncane lesingakuhlephula. Bese bakhona lokunyenti longekuhlephula. Ngeke. Lokunye nje sikufuna sinibe lapha esangweni, nibe ngemajaha, nibe lapha egumeni. Besifazane. Nihlephulelane khona ngoba ngeke ukuthathe ukuthelela. Akulungi. Lokunye njalo akuyi kwakhona lesangweni akuyi kwakhona legumeni. Kuhlala nje kulona lo wati kwavalela. Ufe nako uyathi iqiniso ukuthi lokhu kukanje, lokhu kwenteka kanje, uvala la udla khona. Utawuphila ngoba kusiko konke lokwatiko lokuhamba uyokutshela abantu noma kusiko konke lokwatiko lokuhamba uyofundisa abantu. Uyafundzisa nje bese uyema la uma khona wentele ukuthi batawubamba lokhu labakubambayo. Lo hlanganiphileke lona engcondo lethanza kufunza so tabe sesofuna kuphenya kabantu ukuthi ugcineleni la kulendzaba le akachubeki ngani weta la so tawufunza ukuthi akusiko konke vele longakhuluma. Asenze khona nje ngwane. Na into asahlobo seyasibingelela. Into asahlobo njengoba seyisibingelela ngwane isho ukuthi kuta lihlobo. Lihlobo ngwane lisho timvula. Lihlobo lisho kusebenta ngoba sesilungisa ngokuthi sibe nekudla ekupheleni kweminyaka. Ukukhumbule ukuthi umnyaka wethu uphela ngci August. Umnyaka wethu thine singemaswati uqala ngaSeptember inyoni. Sicela kwendlula khona ke sikuthinze nje sifundzise ngakho. Ikakhulu kwathi kulendlela yethu yayidolo. Intwasahlobo ngwane isho ukuthi seliyathwasa lihlobo. Angeke lihlobo lithwase sinemagqubu eminyaka kusukela ekuqaleni kude kutofika la lithwasa khona. Singena endlini kagogo laba endlini kagogo laba yahlala esangweni kule ngoba inkulumo ngwane inenzawo yayo la ikhulunyelwa khona. Leyo naleyo nkulumo inenzawo yayo la itawukhulunyelwa khona. Ikhona lenye inkulumo letsinga nje ukuthi nime phasi esihlahla. Nakhona hayi ukuthi nimile. Uyathetha lo lothethako. Hey wena akwentiwa lokho. Uyahamba lomunye. Ikhona lenye letabithi sinihlale phansi lapha ngiko thini sithi indzaba kadimelo. Ntakumela nawo. Hlala phansi lapha. Ikhona lenye letawudzinga liguma. Awu lena yaleli guma langale ayikhulunywe ngilo leli guma. Tawubuya abafana bakulelo guma. Ubuye intombi takulelo guma nabo anti bakulelo guma. Bayikhulume lendzaba. Ikhona lenye letawudzinga indlu yakagogo ukuthi ingene endlini kagogo. Kanti itolo ikhona inkulumo labeyidzinga ukuthi niyohlala esibayeni. Intolo phela umthimba bogitsele ngekhathi esibayeni. Kunenkulumo labeyibhida ukuthi kuyohlala lengekhathi esibayeni. Hlale ukuthi wakwacala. Utokhulunywa na inkulumo le. Inetindzawo tayo inkulumo la ikhulunyelwa khona. Ngiko ngeke nje ikakhulukati ngaloko ukuthi asafundzisi abasafunzi ke nanabantu babethu
naba bonhlakanipho abasafundi ukufunza kokuthi kunetinto olihlakanipho longathi khuluma elicingweni nababo wakho. Uyeva yini? Yini lokuthi uthi uyeva mnguni? Inhlakanipho uyeva yini? Ngisitheni? Hamze live ngifuna bakuvele emakhaya. Kunezinkulumo engazikhuluma ecingweni nababi. Ngathi bese kuba khona inkulumo etinjani? Lengeke ngikhuluma. Good. Kunezinkulumo nhlakanipho nalabo ntsanga yakho bokhuzwako. Labahlala njalo bafuna kwekhudwa nalemakhaya nalamadolobheni bayekhudwa. Kunezinkulumo enhlakanipho le ungayikhuluma nababo wakho elicingweni. Yebabe ngicela kwekuthi nekwekuthi. Yebabe ngicela ukubikela ukuthi kunje. Bese kuba nenkulumo nhlakanipho ngeke uyikhulume nababa wakhe elicingweni. Ungamane lokungenani uthi yebabe ngicela kuta ngelilanga lelikuthi. Ngiyacela thine Nzimanze wangwane. Ngicela kuta kuwe. Ngicela kuta kuwe Mlangeni. Sitawuhlala phansi kunenkulumo lengifuna kwendlulisa hamba nami. Kunenkulumo lengicela kwendlulisa kuyikhuluma kuwe. Ungivile? Hayi ukuthi kunento ngifuna siyikhulume. Nine nabo babensimabita ngabo XA. Sebo time leli timer lela hayi leli timer lela liukheri. Sebaba ngema timer. Labanye bababita ngabo daddy. Ivuma nje nendvodza nje indvodza isilevu sigcwele buso ivumela umntwana nayo ayibide ngadaddy. Akusho ukuthi ngiyakugceka. Kepha nje icala lapho lento yekulahleka kulomgwaco wethu lesawushiyelwa boba bemkhulu. Ungenaphi daddy ekhaya? Ungenaphi mami nje ungenaphi ekhaya? Daddy ungenaphi? Futhi niyathanda nenhlakanipho lesine ukukhuluma lenkulumo tenu bese nifaka nalesingisi kakhulu. Daddy, I want us to talk. Uyaliva neligama. Lesingisi kufuna nani sikhuluma inhlakanipho niwasefe lamagama aso langalungi. I want uyicommand. Uyeva yini? Unjani I want? Uyayicommand yini command kubaba wakho? Kusho uyamshintsha I want. Nisebenzisela lamagama eni esingisi leniwathandzako ngoba nine nikhuluma singisi lesipolishiwe. Ubuyise wona. I sincerely, I adorably, I apologetically sincerely request. Uyibeka lenkulumo lo ayive lokuthi hayi ukhiphile lokudimandako. Wabuyisa lokutshengisa ngathi kufuna kubuya kakhulu ngala ngasesintwini. I sincerely apologetically request to talk to you. Usivile singisi? Sinike mamake. 9/10. Ufake. Yathanza ukukhuluma ngabo 9. Awasho ngathi 3. Ngoba phela lesi kunesingisi elihlakanipho nalise nisikhuluma nini nisichomela ngaso. Bese kuba nesingisi labesikhulunywa uyayibona le group leya eLovedale. Ngosobhuza lehamba nayo eLovedale. Bo lesingisi labesikhulunywa bo the late boba beAbednego kusenhlophe. Kuthiwa is loyal English. Is not about the English, it's about the accent in the English. Uyeva yini? Ngiyamtshela ukuthi ningabobuka abantu bavule emajobo nithi nini ngoba nini nikhuluma singisi nithi awulethi lima leti demajobo. Bayati labantu laba. Bayati ngiko mina namhlanje ngifuna kunivula indlebe, nginivulele emehlo. Nilalele, nibuke. Bayati labantu laba. Kunana ngile besibita itolo ukuthi loyal English labo khanza khona ukuthi lo muntu nakafunza ufunza ngesilumbi even the pronunciation of the word, not the spelling. How do you pronounce these words according to the English terminology? Uyathi sinesingisi saseMelika nesingisi saseNgilandi. Uyakhona sehlukanisa umuntu nakakhuluma.
Uma nini nje nganifaka endizeni nonke ngihambe ngoniqitha le Washington DC. Ningabuya lapho senze hey you know what I'm saying, you know what I'm saying, you know what I'm saying senigcwele lokho ne hip hop. Singisi semangisi. Lingisi nalikhuluma singisi alitatateli. Lilingisa liswati nalikhuluma Swati. Nginomdzalana ngomlalela akakhuluma Swati uze ufise kumfakela lambe lenhlavu atoshesha qethe ngibeka kahle nje ahlabinza. Alibekele ligama lelinye alishiye alinqamle khathi kanti setawubuya liqedzele. Singisi besinjalo itolo. Athi lo muntu nakangenela ngalengekhathi nangakhuluma lesingisi aliswati lo ngaphandle lo ngumlumbi ushaya tandla athi yabekwa lenkulumo. Ngitsini enhlakanipho sithi kunetinto lekufanele ukuthi sitikhumbule ikakhulukati ngaleti khathi leti kusukela le emakhaya la sikhona khona leti khathi leti betisho kutsini tikhathi letithi aseweli siye kunayinyanga nayiletako lesithi ngungqi lesivele sesiqalile kepha sesimqalile ngci angizi uqalile sikuyi sanza kuqala ngci nang August ayipheli ke lenyanga lenhlakanipho ekhaya nihlaluhlalo nihlala phansi nangabe kukhona la beningaboni khona ngasolinye nilungise awa kwenca nentela ini lelitulu alisinalita litokuna ingani yena tafuna ngikhuluma litulu itolo belingani sinube kanjani belina ngobe lilalele bantu tsite kunebantu itolo lebekwatiwa ukuthi etibongweni tabo baphiwe litulu bese kulokuphiwa kwabo litulu sekunemuntu longiyena ababukile kulokuphiwa kwabo litulu lotawuthi buyani la ngicela kunisa litulu lakho nelakho lihlangane la line kuze lelive litoba kahle uyeva hlakani ngiko kunetinkomo itolo lebesitibita ngokuthi ngumdumezulu letingoma lebesitibita ngokuthi ngumdumezulu tinkomo itolo labe tiqhutshwa tindvombi machichi tindvombi letingakatsinzi letingakatsindwa batimikise ndlovu katini dani lenkomo leti baya kuye ngoba bayati ukuthi nguye lo wathi litulu bawuqela litulu kuye sicela imvula sicela litulu batawe wela umfula weqala wesibili ngeke bawele batawe bamanti nte leni balethele inkomo letimnyama umdumezulu tathi te uqela imvula angeke ke niphume nihambe niyo lanza leto tibongo leto noma nimikise leti inkomo leti ekangwane nibe nine nihlaluhlalu litulu alibafuni abantu labathanza umsindo ngiko litulu lihlukene khona litulu letawuniswa bakathabetse kukhona litulu letawuniswa bakamnisi kunelitulu lebakamaphanga kunelitulu lebakama silela kunelitulu lebaka magagula kunelitulu elihamba nembane welitulu eliniswa bakamngoma etulu ngokusiwa umngoma welitulu ngoma ezulu lehlukene lelitulu leli naso lanza ke nalela kamotha ulihlanganise nele bakamnisi bese uthi nine bakamagagula bese uthi maphanga bese uthi mngoma etulu so ulethe inyalo ulethe litulu letihamba nembane bekunebantu ke itolo labe bantu ukuthi wo njengoba inyeti sithena sayibona ikanje beyisibikela ukuthi kushothi kunendlala asukume ke thini lesiphiwe lokho silungise lendlala athi ayingabi khona ngoba imfihlo ekuphila isetibongweni tethu isetiphiweni lesiphiwe tona etibongweni tethu na ungathatha yonke lemfundo uyisuse kubantu ususe yonke nalenkolo yabo labantu bese uthi labantu laba ababuyele mbamba kuletibongo tabo indlela labetakheke ngayo netiphiwo letibongo labetiphiwe ngayo ungamangala ukuthi lelivile ngaya kuphi lo mhlaba lesikuwo lokuthi ngaya kuphi akusintuthuko lengabakho senteni ithe inkosi sobhuza na isitshele yathi thathani lokuhle niyekele lokubi ningakulahli kepha lokweni
sahamba endleleni sase sesidikhanza sesibuke kunye lokuhle sesiyekele lokwethu lokuhle sesinake naku yalesi kubonako kanti kuhamba kambe kusikhinyabede kuhlala phansi kukhulunye kulungiswe angeke bakhona kunisa litulu labanye singakahlali phansi la khaya kwathi angingeni nje nakuleyo ndzaba leyo ngobe nako la isala khona lamhlabeni lampilweni ngibani lokwathi buda na umbuto lengihlala ngitibuta wona mina kwentiwa yini ukuthi empilweni umuntu titsa takhe akubi bantu kuba bakabo noma kube bakabo noma bakubo yini lebanga lo ngiko na ungena lapha encwadzini lengcwele ukhanza abafana lababili ngikhaye nabana Abel bobabili labantu laba bayokwenta umnikelo manele lo munye lo mnikelo wakhe uwenta uba nebudlapha ekhathi lo munye uyawugqeba lo mnikelo wakhe uyasuka umdali uvale liphunga lalo logqebile lusuluhle luyanukelela uyambusisa uyasuka lo longagcebi akagcebi bekaniketiwe lesikhathi wangagcebi bekanaso lesikhathi wangagcebi lo longagcebi uyasuka yena ubulala lo logcebile yena lami indenini sikanjalo siphuma sonke sambe siyongena letikolweni sifunze bafunze labanye bangafunzi basuke laba labangafunzi labadlalile benyenye laba labafunzile aphumelele lo munye angaphumeleli asuke lo ngaphumeleli anyanye lo lophumeleli leni ilabanye kabati batsinga kufundziswa nje la ntshumayelo ndisini bathanze abantu bemndeni bathanze abantu bakini kepha yathi ukuthi inyoka ayikho khashana ikhona la kulaba bakenu laba bakini ngeke bonke bakushayele tandla kuthi leni nami angathi kepha indzaba lenzala lengiko sentena sasibonelo sana yincwadi lengcwele yana abafana lababili boKhayini bana Abel sithi noma ngabe kunjalo sithini lesintu sethu sithi bekuhlalwa phansi bese kuyalungiswa ukuthi asingangeni eminyakeni lotako loqalako lotawuqala nini mzukwana ti lunye kuyo inyoni 1 September kuqala umnyaka ngithi thine singemaswati asingangeni lapho so lesibambelene emavundu lesibuya nawo lembu asendluliselana mina ngisentele silitulu tokhona kuna nekudla kutawuba kuhle ngiko ngalesikhathi lesingwane itolo hayi lamuhla basekhona namuhla labalandzela lendlela itolo ngiko labanye abayati ngiko sitha siyibuyisa ngalesikhathi lethi ngwane yincile inhlanyelo isendlini kagogo laseyibeke khona sikhule bekuthi na kuvunwa kuvune bese kuyakhwimtelwa yini kukhwimtela labanye bathi kukhwibitela labanye bathi kukhwibita ushiyana ngokuthi wena ukhule enzaweni labe bathini khona bekuyindlela yayitolo yokuthi nangilimile ngilime umbila la ngidawuvuna lo mbila bese ngishiya line linye lekugcina letulu noba ngilishiya lamkhathi sinje angilivuni ngendlela ini ngivumela nangi lotawufuna kuvuka aye kuyohwanya uhwanya yini uhlwanya ukhwimtela bekukhwibitela kuye ngekuthi ukuphi ukhona lomunye longalimi lothi sola ngokuthi kumane ngilimile yena utakwendani utawusuka lekakhe nelisaka ayongena lapha ensimini abone ukuthi sesiqedzile lokuvuna bese uyangena ke uyakhwimtela
wedlulana ngamakhelwane, wedlulana kuphi kwenteke la khaya kulensimu lena kulensimu lena, lo muntu uyagcina sekaphume nawo emasaka embila. Ithini ke imvula kulaba labayiphethe? Ithi sidlulisa tibusiso leni ngobe kuhle lokwentiwe ngilolo limile lobe nekudla ngoba uqabangele bani? Uqabangele nangilode kudla. Lomunye ayekele line la bhatata, lomunye ayekele line le mantongomane, lomunye ayekele line letindlubu. Wentelani? Lokhonako akethe atowuvuna na line naleni ngoba ngilishiyele ukuthi nawude bhatata buya la kamuntu okhwimtela. Maye bekukuhle. Maye bekukuhle. Maye lelisiko lethu lendlela yethu yinhle. Ijengisathini ukuthi sibobani. Ngiko ke bekonta ukuthi lokho bekonta ukuthi lempilo nalo ngicubekela phambili ibe yinhle, ikakhulukazi imvula titawukuna nekudla kutawuba khona emasimini. Kwentiwa yini? Kwentiwa ukuthi lokudla sekubambe lendlela lesandla sethu lesingiyo lesithini? Lesithi sisebenzisa naku lesithi buntu, ubuntu. Ngiyabonga. Wena-ke malokotha ngulomnyama kulosenhlambelweni, malokotha ngulomnyama ulonjengenyama yesibanda.